Manipur Board ki class 10 ki chapter number 16 ki heredity amadi evolution hariba biology ki chapter si masigi aroiba episode oina koina ngasigi episode sida dihybrid cross amadi adagi theory of evolution na jingba si makha lautharasi mamangi episode ta monohybrid cross akoi yengre aduga madu phajana gyan ta ki bataragadi dihybrid cross di am lairani ko matang sida aduna koi masi dihybrid cross da yengasi masigi case sida koigi yengdori basi dihybrid haibani na ngasagi character si ani thona laura ani bako koina consider tawdeba character si ani la ani maram aduna koi dihybrid kore ko ana ahan bada koi monohybrid case di height khakang yengkibani masigi case da koi yengasi yellow amadi round haiba ngasagi maru si hawai track maru si matum ta ba aduga hangapan oiba character si malaure aduga madugi opposite oiba character madugi atopa form of character duna ngasagi asangba aduga sungang mangang na ba ngasagi hawai track maru sina oire ba ko aduna ngasagi madugi jin khui se khoina y achobasina yellow ni ena represent ausilasi aduga r achobasina round ni hairani ba ana masi dominant oiba homozygous dominant oire aduna masi magi genotype to sigi sina pire na khalase ba aduga adugi magi atopa alternative form of allele duna magi recessive form duna ngasagi y macha ani sina aduga r macha ani sina represent tawhalase ba sumain tawduna ana ani sina parent oira kanda ngasagi marak sida cross tawre marak sida fertilization thoba matungda khoina haire ngasagi magi case study alil sigi case study alil ani se alil pair ani consider tawbani natra adudi magi gamete lakadori basi magi gamete lakadori basi natra ngasagi alil ani sigi nama do la ani aduna y achobama r achobama la ene lawre somda ko aduga somgi case na y machamga r machamga laeba natra si adum yeng matam dum lai na tari natra moi game se la kadoriba ngasagi keno se alil se natra ani dugi pair ani dugi nama du selakanda nama du laeba sumain tawra na ani se fuse tawrini ngasagi fertilization tho matungda ani se fuse tawrakanda moi pambi ani sigi marak sida cross tawra matungda palakpa mahi dugi maru du doidura chelakadori ba alil si ngasagi ani se combine tawsalakanda neba natra y achobonga r achobasiga y machajiga r machajiga combine tawsalakanda la iba intermediate form si y achobamne y machamne r achobamne r machamne sineba laisi natra sa aduga masigi magi phenotype si adum yellow amadi round adum oiri bauzik phauda kaigino haiba matamda ngasagi parent tugi ahamba dominant allele dugi ngasagi nama du still yauri basida y achobonga r achobonga aduna dominant allele gi nama do yauri banina masi adum magi dominant character do adum express tauri basida adugi ahamba phangba macha do kaineba f1 na kogi baneba natrasa monohybrid stoki dumaina adude hoji F1C asai thare koina F1 pambi si mayam thare aduga mangonda palakpa mahi sing asi loina ba yellow madi round noi oidoi ba adugi F1 pambi sing sigi marakta muk self fertilization tawhallaseba tawhalle na lawreba ko koina madak sida cross pollination thole aduduga makhoi sidagi lokpa maru sing adu mathang da thaba matamda sigi combination asagi table sida yauriba combination mayam si sigumba makhan gi kano si combination si phangak toine ba F2 generation sida natra ana F2 generation se laktringai da koina F1 generation gi gamete si karamba mongi gamete phangba yarani ana somda blue sida uliba mayam si magi gamete combination se gamete se makhal mari gi gamete thokpa yae ba sidadi ahan bagi parents dagi lakpadi gamete makhal amam khaktani dina ada handak ki dadi F1 sidagi phangba gamete si makhal mari thona gamete se phongba yae mase dum yekto ko dum yengo y achoba r achoba yauba gamete oiba yae y achobonga r machamga phangba gamete oirakpa yae natra simayam se randomly segi gamete sing asi makhal mari si phangak toine adudi F1 gi pambi ani cross tawtaragadi masigi gamete mari combination siga atopa gamete mari dugi combination siga sagi makhoi se combine tawraga moi macha do phangakpa matamda different combinations se thogla eba natra oithokpa yaba different combinations se thogla e madugi apunba combinations su taraga taruk thogna tholak toineba natra taraga taruk thogna tholak toini madugi phenotype sing adu koina sigi ratio sina pirakani natra
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ y ꯑꯆꯧꯕ r ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ y ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯒ r ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ y ꯑꯆꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ r ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋ꯭ꯔꯤꯡꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯦꯁꯤꯚ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯍꯪꯒꯄꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯟꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯝꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯋ꯭ꯔꯤꯡꯀꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯋ꯭ꯔꯤꯡꯀꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ r ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯋ꯭ꯔꯤꯡꯀꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ y ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯅꯣꯇꯥꯏꯄꯤꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤ 9:3:1 ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ F2 ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯅꯣꯇꯥꯏꯄꯤꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯂꯤꯜ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1 ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯗꯥꯏꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯇ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯣꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯟꯗꯦꯂꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ segregations of one pair of allele is independent of the segregations of any other pair of allele ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ y ꯁꯦꯠꯇꯠꯆꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ r ꯁꯦꯠꯇꯠꯄꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ y ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯇꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯩ r ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯇꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ y ꯃꯆꯥꯁꯤꯒ r ꯃꯆꯥꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯇꯠꯂꯒ ꯑꯂꯤꯜ ꯄꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯆꯕꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯂꯤꯜ ꯄꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯄꯗꯨꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯂꯣꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯜꯂꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯔꯁꯠ ꯂꯣꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯨꯒ ꯒꯦꯃꯦꯠꯇ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯣꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ segregation in one pair of allele is independent of the segregations of any other pair of allele ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯒꯦ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯁꯤꯐꯥꯎꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯂꯣꯕ ꯃꯊꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯄꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯝꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯜꯍꯧꯔꯁꯤ ꯕꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯇꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ back cross haibadi ngasagi f1 da phangba ngasagi ahamba da phangba maruduga adagi hobam pambi duga ngasagi any parents tuga hangal akanda cross to bonida haibadi ngasai example oina khudam oina ngasagi awang bamga ane bamga cross toraga adu da phangba marudugi tharaba matungda adu tharaga horakpadu f1 kaure natra madugi horakpa f1 dugi duga ngasagi any of the parents recessive parent oibe yai anta awang anemba do oibe yai natraga magi dominant parent awang bodo oibe yai adi duga muk halaga cross taw taragadi madu back cross kawe natra aduga test cross haisisu back cross oidoini adubu ngasagi test cross di karigumba recessive oiba asai anemba pambi duga sagi f1 duga cross taw taragadi madubu test cross kaurani natra test cross si back cross makhalamni adu masi phajana ani sigi marakta khenaba khangba yareba sigi significance sigi kanaba si hayeng higher class ta phajana tamani ko matang sidai sida koi keno si agi slide chen ko matang sidai sida koi keno si loire Mendelian gi processing asi loire masi yam live processing ni phajana prepare to exam gi ko yek pasi phajana haiba ko asai gi phajana itho akanda dum yam line pop ta bane mathang da koi origin of life sila ase
origin of life sida hai singa sagi prithvi sida kramain toraga jeeva panbasi horakhige kramain toraga lakhige habasne wahang yam chauna hangni si natra masi theory me ama putho e khamra chana ba ya ba theory chana da ba ya ba ai chana da ba theory natra dagi biblical oiba dagi lai ga mari leina ba de makan makan gi theory si mayam sina pampu da puthokna rakhi aduga khwaidigi phawba theory si scientific community da khwaidigi phawba theory si chemical origin of life sida theory ahumamdi mayamna yamna recognize tawna khiba madu kana kana na piba sing no haidu yengsi AI oparin haisina sagi chemical origin of life tamana hai sagi complex organic compound like DNA gumbasi form tawrakanda sagi makoi si self reproducing oiba DNA se masa mathanda reproduce tawjaba sai sigi molecule si masa mathanda reproduce tawjarakanda madagi tamna haura kanda life form haise thola khi kaina AI oparin sina hairame adagi JBS Halden hariba scientist na mu mana hai inorganic molecules matam nu da prithvi se form tawgidoini prithvi se form torba matung da prithvi se dai leiba inorganic molecules mayamam leiram gani adu leiriba sing du dagi tamna tawraga life form se form tawrakhi kaina hairame ko adagi khwaidigi fawba khagi experiment ka tawraga puthokpa kangu singsina sagi Miller amadi Urey hariba scientist ani sineba mana 1953 da war ga loira kanda ko 1953 da moisina experiment ama tauki ko makoina chemical origin of life se support taweba natra adi moina tawdebe experiment sina sagi chemical origin of life sida sagi kano tawba support tawba kano pibne khudam adi support pi baire ne ko adu masi yeng si moina tawkiba experiment tu yam phawa experiment ni si exam du so hangba yai adu chawrakna masi gi matang da phajana paragraph ama chawna larik te yawbani du munna dum paraga su yengba yai sida wari oina lige ba ko moina haire asagi gas se matam du da prithvi se form to bakan sida koigi prithvi sida leidoini gas mayam ama tawraga leidoini methane adagi ammonia na chingba adagi kari mayam ama gas makhan mayam ama ammonia hydrogen sulfide na chingba mayam am leidoini natra madugi leiba potu matam nuda asagi life ka laktri ngai sida yam saba temperature se ko matam se temperature ga se puruk sauraga leiba heat ka leiba mayam am oidoine ba madugi potsi moina kuigi lab da smain toram ba yai kaina moina saraga yenge ba ising je laure ising jigi sida mana gas se introduce tawre natra gas nung se introduce tawre duga gas asom da la akanda chamber am sida kuigi spark ka thajale ba kuigi electric current ka thajandana sagi matam nu doi da braza taram gani electric current me am tarom gani khoram gani ka habegi mong da spark ka thajandana yenge natra current ka thajandana voltage sawa current ka aduga adagi mu condense muk to hole sagi nong ga tahan mai mong si sagi experiment si de malhandoni nong chun bai mong da ha nong chu ba kai si condensation ka tho kanda sagi mokoi gi vapor sing adu condense tor kanda droplet oina tarak to natra adumain tawduna condensation ge se tholaga last ta masagi collect taw matam sida amino acid kum se phangi eba mogi experiment sida amino acid hai je kaino ngasai protein gumba koigi living form da sariba protein sigi sagi magi building block amino acid kum se phangba se moina thengnei ba ko phangba se moina thengnei aduna mokoina masigi experiment sina chemical origin to support tawi kaina haira kadoine asagi hawma tanda gases kumba mayam du tawrakanda sagi mayam si current ka se pass tawrakanda last amino acid kumba phangak pase sigumba sina evidence ama oini ko ni kaina ga almain tawduna Miller amadi Urey sina experiment si ki through sida moina chemical origin of life si saugatlameba ko masi am phawa experiment masi khangjalo aduga madugi details sing adu direct ta hapet paraga yengo ko adu wari do khang taraga ri no dum sajalaga dum ira su yara ni exam ta ko mathang da koi origin of life si koi haire natra origin of life matam no dai da life se kamain taraga originate taram gani have sima theory kharaduna khange aduga evolution haisina kaino evolution haibadi life to la ba matung da tamna life to sum ola kadoine ba sum evolve taraga doine natra life form amada sum ola kanda ngasi akoina koi mitna uri ba life form mayam stana yora kanda evolve taraga doine natra sa
adudi evolution di kai tare as a gradual change from one form of life to another through a series of intermediate forms natra sineba ana life form amadagina life form amada tamna ngasai intermediate forms mayam se pass tawra kanda ngasi koina uri basi si tana lak toineba hojik sudum evolution thoini ngasi dagi chahi lesing gi matungda akhoi kari oiduno khangponte sanga no mayam tholak pa yai natra dagi ari riba mayam extinct tawki ba yai aduna evolution is an ongoing process ne basi adum tawraga lay duine basi potse natra ana koina so hai natra mioi basi yong de olak pani kaina natra ana koina mioi basi yong de olak pani hai basi dai sida mina khoi gi yong jidi ki khangon golam dei mandra natti basi sahi karor sahi million se koina hingbadi koi chahi cham phana hingponte mioi basi di aduga sigi process di chahi millions and millions changba process ne ko adu koi masi evidence kumba mayam na koi fossil gumba degi thaina phumga leramba chahi lising li raba saru sayang degi almain toraga tam evidence sagala kanda sigumba theory je thoine natrasa sigumba si yaning do mi su yauri ni ko sigumba theory se adu ngasai gi ayambana religious background degi lakpa miyo sing na di yaning da baga sam phongdo eba sigumba se adu scientific community da di adu gumba gi evidence to support awra kanda sigumba theory se support tawri ne aduna masi evolution si tam na yeng si ko aduna evolution haibadi life form amadagina life form amada tam na sum lak phazune ba ko aduga mazidai sida theory yam phazaba theory ahum kha yam recognize tawba theory sing hairaga di ahambada Lamarckian theory of inheritance of acquired characters haibane ko Lamarckism haira su yai khoina ko Lamarck na kari harami bdo ko yengsi adagi theory of natural selections haibasina Charles Darwin sina piram doini Darwin hariba scientist Charles Darwin si am phawa scientist amo oidoini mana piram doini natural selection gi theory si ko adagi mathang da Hugo de Vries hariba scientist na mutation theory ga si piraka doini mo khoje tam na kari na moina hairi si haibdo ko yengse aduna larik to supan ba term ma yam nokning ba term ma leire organic evolution haibasi koi sai one mark ta hangjala di natra evolutions of living organism to koi organic evolution is spelling la le evolution haga evolution haina ma ire mase adum khango ko adu dumain tawraga masi organic evolution si magi definition hairadi evolution of living organism sam na natra manipur board ki nokning question ga so mar mak te hek hangba ga yaw bane aduna si khangjan biara aduna theory de lak si koi ware ngang lai re first Lamarckian theorism hai so Lamarckian theories yeng se ko Lamarck sina kam kari hai gi matam da inheritance of acquired character hai bane natra koina hing basi dai sida character khare acquire taw ya e ba koina natra kana guma miyo yamana gym da sum chale gym sana ba hai si gym je sum sana kanda hakchang je sum seme natra muscle ga sum semak toini adugi character do muscle sembagi character muscle ga am phaba character si acquire tawri ne natra adigi kana gumam na nasika hutli ni kaina nasika hutle natra ga mana hutli ni natra sigi character si ju hutli ba pot aho ba ka character si koi hingba si da koina character si koina acquire tawzaba character ne natra magi am classic example mana hairam ba se koi giraffe se kamai taw ge ham to matamam dem nemam me hai mana ko nemam ba giraffe si kaida wi ngasai gi moi si sum chaba moina chare natra aduga ngasai moi gi machinjak sing si sum awang ba ngata u si dai sida sum oirak poko ngasai gi chana thakna ba se leiraktre aduga machinjak sing si awang ba matam da u si awang ba da khata ngai ra ba adagi moina machinjak si chada ba yadam ni moina sum koi gi mangak si sum sangdo ga lam na ba sum hona ba sum hona ba sida mangak si sum sangdo re ka hai mangak se sum sangdore aduga almain tawga koina keno se yot sana bada masal ga pharak pase sumain tawdana moisu mangak se sangdo kanda lasta chaba phangi lama phangi natra lama phangba madugi mangak sangdo iba character du sigi parents sing sina poklak pa macha masu sida saigi mokhoisu mangak se loi sanga pokla i kaina ga lamak sina hairami natra adu inheritance of acquired character kawe adu masi jina mana ahamba adugumba theory pi adu mai theory si obviously adum chana ba yaba theory di oidre matam kharai matungina natra se magi against proof me amam thole natra adu di koi uchi ji mamai ji kak thatla si na uchi ji mamai sum kak thatle natra uchi ji mamai kak thatle mamai ji tatla kan si dai sida sai gi mamai tat pa parents sida pokla pa macha du mamai du sum yawra ga sum pokle natra mamai du sum yawra ga pokla amina adu di karai de gi magi lama ki jim theory du chum dre natra de mana acquire tawriba character du kano tawdeba
transmit adi transfer tawdiba my offspring chamane koi ju na se dam hutli degi nasika hutli natra koi na nasika hutpa mama manam polpa macha se macha do nasika hutla ke su polak te natra aduneba aduna Lamarckian theory si yadre ko fail oire ade mathang da Darwin theory of natural selection se da lakse Darwin theory na kai hage matam da mana Lamarck ga khenai se Lamarck ga khenai ba si yeng se ba ngasai gi Darwin jina hai sina ngasai gi phare ngasai gi giraffe sing adu anemba giraffe su leiram gani aduga awang ba giraffe su leiram gani mi makta haira su mi je anemba su lei mi je awang ba su lei natra adudi ngasai gi pambi si magi machinjak si walak pa matam da awang ba u da khakta ngai ra ba matam se sida anemba giraffe sing dudi ngasai gi moi machinjak to la ma phang da badagi cha ba phang da na anemba giraffe sing dudi loina ngasai gi ma si fit oi da badagi si re ba loina chinjak se cha phang da badagi natra sida sida mana si bam ga ye is natra adagi awang ba kangu sing dudi lam ba phang bani na makhoi sing dudi sum charaga hingba ngamamni na awang ba kangu dudi hing hore natra anem ba sina loin si hore aduga awang ba kangu sing dudi hing hore aduga awang ba kangu sing duna poklak pa macha sing dudi dum masana dum wangi natra adum awang ba sing dum pokcha greba adum ain tawduna sum chahi si lising la aba matungda awang ba singak to ina dominate tawraga anem ba sing adudi masagi environment da maisi survive tawbada fit oi da badagi moise siza greba adum ain tawduna mana survival of the fittest have the lack to ne natra sa aduneba zagi higher se aduna diversity characters se diverse of characters se mayam ma lei biya ba nature da natra kanagumna nimbe ay kanagumna awang ba oi biya da kanagumna machu langtrik lang ba ay kanagumna machu am thi boy biya natra adu langtrik lang ba pot si sum si gitara gadi asai gi athi baduna sum masing do hengala kanda moina survive ta ho ba ya aduma in tawduna Darwin na hai nature na select tawraba natural selection na tawraba matungda hingoba kangu singduna sai gi evolve tawrak pani na haireba natra aduneba survival of the fittest haise fit oiba kangu duna hingoba aduga fit oidaba kangu duna sizakhibani haibane gyan tare si am power theory neba magi Darwin ga Lamarck gi khenaba si zo da uba phange ko sa aduna atopa example de yone ngasai gi sigi tinje ke daure khara mana hanga pan machu oiba khara mana green machu oiba sigi beetles ada green machu oiba beetles si ngasai gi sigi uche kangu singjina sum pam khale eba uche kangu singjina sum chakhala di green noiba pot si sum manga oidra de uche singjina sum chathokramni na ngasai gi keno se hanga pan oiba sina masing do sum yam khala amina makhoi sina survival si moina nature sida chang do wang abani na makhoi si evolve tau ki bwane ba na green machu sina si hoba aduga yellow machu sina hena evolve tau ki ba admain tau na tamna evolve tawrak pa yae mana selection and proliferation of the most adapted organism in the environment ta khwaidagi success oiba group of organisms sina sum tamna hingbangam gidoine Gyan taren laure ko sidai sina matang sida Darwin gi theories sigi details singa se hayang interesting oba mayam ma khoi higher class dum tamakhini hoji power de sidai sida kano tawra se ka aduga speciation haibasla e koi Darwin gi kano susulai re aduga speciation haibadi species anova form torak pa haibane evolution sidai sida speciation ya maruoi ngasai gi species ama leirambadagi species anova form torak pa species anova form to sagi keno se koi ki yong de gi mi olei ka haibe se natra hekta bar de yong se gi mi se phalong na on gi doga man bane natte ba se si mi koi chikana gum khang da ba mi na di kari no he yong de bu kamai mi on de no hack to ni natra na ma se chahi lesing crore se gi chahi si gi matung si dai sida admain to na species anova form torok poi wari ne ba to si example si khudam sina yeng se ahan badale ram se species ama khak le rem khala se moi si gi marak se yakasho khena banate sai gi magi machu da kitang kabok sabok khena re khala se dra si gi tin gangu se le rem si gi tin gangu se le ba se marak se da turen gum ma chenjel en khala se natra khoi le rem ba se da natraga ching se koi matam nu da koi gi continent ga se loina sungjal laga matam da le rem ka hai natra aduga sum hojik matam gi matung ina sum separate tau ki kana adagi Mount Everest ka si chingji mathanda sum lebak tigi inkhalai kana sigum natural changes mayam am lai doine ba natra lai ba pot si adagi chingum ba ma introduce oxele inkhalasi natra
ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯑꯥꯏꯁ ꯑꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟꯒꯤ ꯃꯨꯚꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯏꯁ ꯑꯦꯖꯇꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯀꯣ from a pre-existing one ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔꯦꯜ ꯐꯤꯟꯁꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯨꯠ ꯄꯦꯀꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯨꯠ ꯄꯦꯀꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯨꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯁꯥꯏꯗꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯁꯤꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯔꯁ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቭ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቭ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯦꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯐꯣꯁꯤꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯖꯨꯔꯥꯁꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯖꯨꯔꯥꯁꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯀꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯔꯁꯀꯤ ꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁꯤ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቭ ꯏꯟ ꯑꯔꯠꯁ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯃꯣꯂꯣꯒꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕ ꯍꯣꯃꯣꯂꯣꯒꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯃꯣꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯁꯟꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯎꯆꯦꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯒꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯃꯣꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯀꯧꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯀꯨꯔꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯇ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯃꯣꯂꯣꯒꯁ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯨꯀꯣ
mathangda human evolution se amuk lakseba human evolution se na hauzik pan kibado adumai tawduna chahi millions and millions koi changba potni kaina koi evolution si haire na aduna hanba human si chahi lising kano 300,000 chahi lising chahum kamai chahi lakh ahum gi mamangda saigi homo sapiens haribasi ahan boina africa da thomba yai hena koina hauzik phawda kano taweba imagine taweba ko masi khoi Africa gi matam da koina da phangba saru sayang yeng abakanda azumain tawduna carbon dating ga tawrakanda sigi information si phangdoine natra matam amda adumaina phangamba ya adagi tapna sum evolve tawrakanda tapna sum evolve tawrakanda ngasi koina uriba human being gi form sida la ini natra sa aduna akoina hingbadi chahi chama phaponte aduna sigi evolution gi process di atukmatik tappa process ne sima khangadaw last ta ko human evolution gi matang da migration ji yeng se human se kamain tor ga migrate taw ki adra africa da ahamba da form to we high gre africa da ahamba thola kra adagi tamna mafam khuding mak loina chakhai gi doine ba human beings se adra europe lom da chatki ba na kangu de asia rom da lak pana kangu ma adagi som da oceania rom da chatki ba na kangu ma main to da migrate taw raba matung da tamna zagi keno tawdune ba evolve taw ki bwane ba mathang mafam dugi keno sidai adumain tawduna migration taw ki duna human se dumai evolve tawra kanda ngasi koina uri ba mong sida la ine ba masidai sida ngasi masigi chapter si loisalasi ko genetics ki chapter sing kasai ki heredity amadi evolution habesigi chapter sing sida loisalasi aduga makata ba chapter singi kasai ki lecture series kuma tananaba keno adum channel se follow to biramu aduga mathangi episode ta amuk thengnerasi thank you and happy studying